wega mutegeri kugwatania natwe aja ndene nteto cheweru thaa imwe na toria nkwire ntukwena rwe tukwithwa tukiaria siasa na twina kome maingi na bwana Mwongera ba tukwithwa tukiaria siasa amwe nabo wega muno ikuja studio ne chetu na nande antu iba chokete matasi jao na kunenkewa certificate kwa una ndio tena aspirants na ndi candidates nukuona Peter Munya uria ni governor wa county Meru yokwirika ati ni wa NASA kana support ya NASA na support ya NASA nukuona taima kulingana na mantare ta mantando na kimege kathira kuma uchi Raila wa na kwenda Munya atithi na Munya eya na inyo weta antu bakoba ende bamwendete sana ni ntu bongwira ombeti kuthetia thirikari ra Jubilee ntu tigo menu mbira au athina thina na Uhuru lakini ana thina na number 2 endo ke ikwira muntu ntena thina na owe lakini ana thina ra ni mitio ku na gikurera wethi kuringa winda we wa ada one roof timo ku iruto kuringira na ndiringira Uhuru na muntu wa ketho tena atwe kitha we na atwe ka tena atwe lakini uko na ndeta mwenda BJwe no yarari the main person on NASA ya KODM I think ito Raila betikaniria bakarungika kadiri baile ba NASA aita support mtu wa NASA ora tawa Peter Munya kwa Peter Munya PNU NASA tuyete kuida urendo tukida tukirongoa bwana Mwongera boithetwo bokendorse muno Peter Munya na tonyete kana bado mbere mampa membuge nguto akugaja ati PNU ikiama giko support Uhuru na mwanya jura Munya rijo munene na Kiraito athingata Uhuru atena sababu akauga bora tu Kiraito ni mtura wendete kuthingata Uhuru kenda atumira ukabira angabana na mwanya jo munene na Munya supporta Uhuru lakini akamusupport akamwira atire bati kuunga mkono lakini rasmo dhidia Meru mantu janganona na antu bara ben Jubilee antu batendete kurwa kioria igetumbegwa Munya akiaria kioria Uhuru kioria bakauga nontu Munya no ya kioria noe no NASA na kiria Raila auga atina thina Munya kakira Raila anauga nendete Munya nontu Munya na tetaira devolution na tetaira ugatuzi na Raila no itheo wa ugatuzi Kenya kwa uri uketha mtu agwete kana gwaku ri na agwete bwega ukamwira kana gaka nuka kamenyera athine ri kwirio seneta Kiraito Mwongera ri aja ntukwe Monday na uga muchoyo munene muno wa Peter Munya i Isaac Ruto kia kiomba kuthithia Peter Munya ethirwa ndene NASA na babu boku mwendos angorie kioria Kiraito ate acore kiri NASA uga atatuire ari mucore munene o Raila Odinga kumtu kwithia mucore o muntu na nuntu Isaac Ruto na umere Jubilee eta NASA au Munya baba tikuthura na Isaac Ruto kwanza ithuganio tari uria muntu mutongeria ni ithuganio rithuku ankorere relationship ya Munya na NASA ki one sided uri Raila endete Munya sana Munya watendete Raila tutikurega ketha Munya nombe oturingira kura tutimborega lakini atukuga atiri tutimborunga maana arwa katukarantia na arwa tuga Munya no NASA na Munya aliuga we no PNU ntoro bati gociariria Munya ngo bati gociariria bora kome itukura ntukuira ira reja Meru akawelcome bwega muno kintu kia giteta na mbere ya utene ikuonania ena kura nyingi cia side jikana by the way uketha wa 2013 antu bendete Raila muno yogeta show ire SK ugeta ugeka ng'ombe njega kabisa ikireya antinya batiani umiona lakini ukegua kwenda ng'ombe na chiongo bithatu ni obonda beta ugeta thoko no atiriba mtu akendagia mburi njega nongiro na ko ndia biti antu bareta bathiurunge biti bamitegete lakini ugora bagita bakaurambi mburi wera baitete kugura andi antu abe igona Raila ntu entertainer atwa vitendawili tumuthigira story after ukura chekinya ndikwira Meru ni 95% Jubilee na 5% iretigere ikwithira titho kwete muntu ondu ibo bakaringira side wingi ikethira Meru tena NASA batithabe matukana bano gwa bakiuga Munya no NASA ikethira batino gwa NASA na impact bakugwa NASA iku na bachora baka igi
bakona boge munya no kuitate no retete manto ja lakini bakare au tu bakare bashiairetie tariki nyanya mweri jwa 8 2016 ite kuraja bakona ama na antu ndaugire aja kaire gintu kira amiru batonyete nasa na gintu kira antu banjubiri babati gwetha betwira thaite gutwira ketha munye PNU ketha munye nasa bati gwetha betwira atire na ndaugire sababu inene ya amiru batonyete nasa inonto Uhuru na Ruto bairitie amiru na amiru bome abatega bone nyabathinga tantu ba myaka ena gutike bathithirwa bakirwa tutatenga tumetenga na gutenga gutikinyae muthia ko batigane amunya ibetikirie ma kwina nasa na nasa ejiri ku I protest vote no tutika bathithirwa lakini utika nkwire into kimwe bana mongera kugora rutura nasa ni atutithira nkoroki bro inya kethe ku imanto kidoya thithitwe pombera thinera tukumiani ona serio ina arume batano utimmiru inya gi top gi arume batano utimmiru eku watega ki Jubilee twina miru twina Kithure Kindiki mnene ombi mnene o Senate twina waziri Kaimenyi twina PS saya kuma miru yonde lakini watonya ki rara baraida ki nasa Pentagon ira itanto batano bagaite interview uitako Tutirane nonto amiru bataringia nasa last time baringire mporo abore na antu bange kidogo tu lakini kura ira chaporo imporo aringiro baidete ko tutimba kugo akuga tutimba kugo te amiru bena sabere ma nasa ta form thirikari na thirikari yithwa iri amiru baga appoint na kugo te amiru bareo kiruginto mukendia imto munene muno ke nasa mbere ma egi summit raja iri kwina amiru baba ingi kiu itoshe ankwere gintu kya muhimu ukarotara gutethia gonto na antu bara baketha begi kiama kaba beki thirikari akwindi ni antu bangana irani ngana Kaimenyi irio bira Kaimenyi ari jabiri jao ngana tenje wake na kinya omba kwethiri nya jirani o Kaimenyi era arau na Kaimenyi minister gintu kira kya muhimu ikuthithia njira ikuthithia maendeleo ikyo kiatethia amiru kinya bugatinda kwaandika kuga ati muthara twire thirikari ni meke tugitonyera kaunti iria cia kwina twetethera kanithi coordinator wa nasa brother wa Senate Majority Leader uria i munene muno ndene thirikari ya Jubilee nukoraita nasa igwete mbaru na aria tarakani tukone igwete gwata mwankanja ndene no twetwire stronghold etwire stronghold ya Jubilee story yankwira into kimwe sibling rivalry etwire okuma ana kukosa na tonina na rongina itura yo inyone inya ki Obama ora gita ni ukasoka dosi mtongi lakini tako kya kuo sana imachungu yo yanje yako ya nutoni tekere antu lakini weta ki antu nde baba kona ngwera Uhuru baritirite Kenya kuma muno miro wewe tu nawe tu mitetigania tutwire ati to did thai twindi tawatire taito thai manto barabara okuwa kwe barabara yetu 20 km tutomba iweta thai tukumba iweta into ba thirikari Uhuru ti chukuru ana iba kuretra laptop bamwe stima irekiro kunde wetu tutaria stima na nkwera bamwe tutarinya chiringi kenda turetra transformer primary school chonde china stima na wetu barabara ikuthithwa kote 9 teta constituencies ibe 20 km cha barabara kuma kithirikari eje thinera twikitha twini onkwera turingira nasa kura na ntina manto angia kwera antu amiru ambwira into kimwe kira babati kumenya tukaringira nasa kura bawire wetangula wire na tutwiri kwewa into batiki into na ukaire abia choka na kwao eu inguto no ura tangura ugira ankwira no twinda ari akiuga etangura ara ya mantu ya equalization na kinyathai kiri county government na kin devolution kuri kintu geta equalization fund na ura bauga equalization fund ukume yaturo kuru kwa senate na parliament utiro thirikari anenkanira mbeca na bwana Monge iteirane i nasa barete kenda vanenkira bo batatu bateke president na running mate itebiu bikaumana mbere ngita ugo kintu kingi auga njira auga constituency chonde kenda unipumete Saudi Mendi ati nenenkeri kilomita 20 ngata kin delivery report ere thirikari nditaka nkona nkoboro biri bari gwibakite ini nkoboro biri munyathai utethiri nye mtoka kingi nyaka moero erandi saino ukeja kwetha kin delivery report uga umete Tigania East Tigania West
njereje kuma kende delivery poto thirikari njereje kuma mutindo akwe na mamekindori thirikari Jubilee rugani yathithetie na ituje 20 etaki delivery poto Ogeta delivery poto eriuga Meru Mikindori Road ibo bathithetie na imbije 2013 indetaera njira eu kwento kimoto kumenya mongera ari ankwire njira iji bakugi bathithetie chithithitwe karatasine lakini etanturene na njira iko rithithetie na ituje company ile ko cia contract icho kodithia ukaja gwita nabo egembe ituje ukuronga maseneta ai contract ngana na ituje bora komela tuge mbuga Uhuru kwithwa njira ta iu itathithio ikio gitumi ateja Meru ria yeje hapana niki ateja Uhuru tira te ya Meru thinira twinio Meru kwina siasa baile bakorwa omo nasa unge wa Jubilee kiraito na Munya kiraito no Jubilee na nawe te Uhuru mbaru lakini Munya no wako eta esukuma Uhuru emurita lakini bara tukuwa Meru Uhuru arenda Meru ewatandira tutigane ndo icha mpatho yegoro kuingira muntu amwira utikinya wetu barabara kiraito akaingira barabara tigania agira otibati wetu tigania ijo Uhuru akwa avoid ndukwera ke ya uko na social media bara bonde bandika bakambigwa no ari no Uhuru no akithiri Uhuru na utako mantwari maingi sana ndi thinera kwenda kati kwenda babetu bakiruya na nduchio cia mukinyila agambigwa ta support ende Peter Munya na kuga na support Uhuru nguiro muno akamu support kithia ena bunkorone lakini tiamu supporta utuko muthanya ke ayeta kwira antu witirima michamanio ne bonde antu baya bonde kabinitio yonde bonde ni acho ba ko twaragia abo story ra baragia ki inyo wateka social media ndina Facebook ndina WhatsApp ira chio ibo bako ibantu baba nene kupinga Uhuru Kenya Meru na ntuko na rua ke nteto cheto itokari na Peter Munya ekenoru akiuga ati provincial karaba ba thirikari na iba utumirwa i thirikari ya Jubilee machibo madisi bau bonde iba utumirwa i thirikari ya Jubilee ankwera into kimwe ikyo tumigugwera the bands of a feather inyoni cha nini imwe no just story ila rakia akambiko ne chindo akambikurumanga chibu uri magweri Meru ijiri no atije utumiga chibo bukera ngwera baturitaira no atije provincial administration uketha wena thina ibo uchire wero beri tuntethia rendero ugetakira lwa mbe ubarumanga kaire ikyo inyo no kura cha kwikuthira chionde tia mpame mbuge gento keuga chibo ke provincial administration ikije kene na inyatha ai wazi chibu bo tumiro kenda banga kuya kura Bwana Munya actually augire ati bai murathankari muchemanio na Valentori na Kiraito ima chibu bo tumirwa na kwe mibango kuthithio machibo kenda baya kura na inkuga na antena witho na teno Munya na ugere na igintu nyani mbije gintu kenge ga kuga menya akwende kwe makosa je kuja ku support Raila kadribo kuga anto baringe siasa na mtu ena haki ya kusupport mtu ra kwenda ri na aro watuika inyakwe cabinet ya Munyo kusupport Raila ri sio ni haki yake anto baba banjubiri beno gwa na ibetikiria atiri Meru antu bashindane urogethoro nasa urethoro Jubilee twakinya ndebe ni urogashinda no ketha antu bakenda tikwenda kwethia Meru imbadre tigo iaki urwe na nwewe na right ya kura cia Meru bo bange bakuya ndagwire acha kaire atiri Meru ikabire yona kibiao batu to part of Kikuyu to part of tutumba kwirwa batu tu tribe ingi batu turi Meru na Meru baithia wamuzi bwao bakathithia gutegano mathi uri antu bakari na ura bathithietie na character yao kintu kia muthia Kiraito no batikwitharwa muthia complain na eringe tumakiuga kuingirwa gonto indikana kuma Kiraito analinga siasa utire nkubo twarunga Raila arunga mankubo ateuria maiga na muntu ura wethere nyume mantu cio jonde ibo ko atebati thai warithie gintu kejo gucokera tebati kwithokerera thai ime gakurwa mejethera no komongera kirongo na kimenya Kiraito baritainya ngwera Raila mbere 1992 ari afford Kenya na mugera mai after bakwathukana batathukana 2002 ekweja bare bonde nak 2007 yoro banga manto jojo bonde bare nak ni makani rongo ende giko manto kithia ku mtu mbichi na mtu kabisa ndrere shima na mtu ndatambwira ndawano abati kwa governor Meru ikona na maturity raro na ndi yegoro utumiri ndakangiri imwe cia kuingira barabara
no utiwe na monopoly munya atena monopoly ya violence honestly utiwe monopoly ya violence kithindro tukwenda ikurwa tuka ikarua but is that what you want tuwite turenda ukiri kura ni iji tukaringa kura tariki 8 tariki 9 tugaukira rukiri na tumame lakini ria antu bagetikiria na ikio tuminkua thirikari ndi bati no take action na koti ikaonaria mantu yakithiga haraka antu bawatwe kinyona raingete Peter Munya nterechia na bwane bwa mikindori ndi ikio tuminkukwera atiri ukimporo ntimenyi bibetha bakioranagia Peter Munya mporo echo MP Munya echo agavana wate muntu no Jubilee nto kakereo te muntu bati kurekerwa thithia violence te muntu barekerwa aingeronge njira aringeronge kieni muntu wande no nkuga urethoro Jubilee urethoro NASA urethoro PNU ubati kwitha wina aki ya kuringa campaign kila mahali na ndeto gichokera kaunti ya Meru kaunti ya Meru ina antu batano bakwenda gite kio ngavana ni antu batano kana imbarathi baire ndatigite je barathi jire lakini kwa bamondo kona bagioka ukira kidogo na bamo spoilers babange lakini gitige kia Meru kia gavana indo between Munya na Kiraitu no kwana egeta maendeleo chap kana Gatobu ale ewe tiomba zai gete katikati ya Munya na Kiraitu bobo baira ke bone bakageta bore bobo ina kura na bobo gushindana bobo bange abatongerete antu ndebene na kaunti ya Tharaka Nithi kwina Samuel Rago na Kenya na ume Jubilee kwina Muthomi Njoki ya Jubilee na kwina maendeleo chap no kuona na Kenya ikiomba Tharaka Nithi thai na niwe wigite na thai na sitting governor akimatoka kiama ageti uchoka makaraka nthuge ndate asumburo ki nomination manya kwina makosa kira gatumite yaugire ate gwetikia kura cia Jubilee kira gatumite antu babo make Jubilee yoamba wa Jubilee no tubeja antu baba gwete Jubilee beja antu baba gwete Jubilee yamba bakura nyamiro aja na bado na Kenya ibo support president no Tomatha Karua no kumuona michemanio tubeje batio aki na ndire rego ketha mtu nyake ndia kiama ithitare no gwito mwithire no gwete kiki ngukenda gutonyo ndo kinya Pet Kimeritia coordinator wa Jubilee wa campaign strategy ya Jubilee na achindirwe na thai ni independent no kuona ketha na force iria angithwe na menya mongera kwa ndikurongo akiwa Jubilee ni amba ka korongo entutuje na hamba gutura alitoga no Kenya kura itaringwa ndigeria tuliga anko uria tire tiba Jubilee ombera the whole country inanangiwa na NASA sitting governor ndakora governor tigana na MP bari tiba tandatu bana ndi gotije kira baiteri ogwe utegirwo kabogo ugerekera iteri ogwe kabogo ugere no mushinjithirie na baba itinu igetu aba ugita na ibaretera bathithia nyamwere ya kwa independent na bauga mturao ukurwa nabo William Ruto tebogere ko teuga yaki yareo lakini gucoka Meru yuje kira munyaumire Jubilee nontu naije na kira atatonyere Jubilee nontu naije ateona haki rangwa Tharaka Nithi inyowe naije ateona haki etake Jubilee na inya babejere Jubilee tabakawera ri bathithirwa ate na ntukwego mwenda mbichiwe na umire ke NASA atonya PNU kwina correlation yao arumira NASA achoka ki another part ya NASA impact ya mwenda mbichiwe kutonya NASA akongera ya utonya PNU akongera kura utonya PNU akana kura wemwe utekura ingi mwenda ikure we ni mwe urote muntu ariona hii story twale thakigwaria aja ntogona TV na tukujirira tande ntukoya TV na aja kwenure na wero TV no tegwana antu bonde Meru mbu inkura ndagiteka gavana no kwena ora mbijo te mara siasa te urito bwawe no tiumba kuga mbijewe ate no rito nonto ena antu baba muthikaira na baba atumite atonya siasa ko inya gwatuika etake munya kongera kure 10 sawa kura wedi motithi na lakini ko te impact ongera ke ote mwana siasa ote ongaero rito nontu kinya gutonya u ikuonania na ku nenkara munya vote of confidence imeto miatetera kwa Kiraitu na ibwega muno bwana Kome na bwana Muthami kweja studio ni chieto na botegeria uri otwakinyera muthia jwaro aria rweto aja ndene nteto cia wero
ndio geta kura juru ntu itucokete na nteto cia michetho